What do you say before to so we mistake before chua ye betuma jiwa from nsem ba we mistake na so mokunwa e wo sunsumo we wunu no bibia no ya obebeyi eduro bia no bi we mistake na so mokunwa mokun sunsumo we wunu no obia no betuma ye bibia ma wo tikeduro eye skeduro wo hankasa enka no tiskeduro asemo a so wo tiskeduro asemo a wo out now kura se bi wo a we pin kura bes wo yembe shobe so right for but hello, I for b3yie Armstrong Poleeno. Ade unim se who manim say na the interview bro. But na dey you free usual interviews no of which say entertainment no kakra. Ya cause spiritual world no kakra. Ye be din komo na yeso ye hu wi ase de ekoso ene nyoma also ya ebebo wo wasetena da na asetena. Me ba cho mo ka ba Poleeno Multimedia. Ede oso. Me ba cho din dey. But your friend Malam Gonja Powers. Malam Gonja Powers. Ani. Nese dudu ananimu nese wo tumi ankasa net na nese me tumi me ani tumi no wa ankasa woni tumi no yes sir ento ende wa hu me ko adia kan wo se obi bia problems ni na so atwa no enyankopon pe enyankopon pe nese wo di nyame tumi na ye adwuma yes sir because me muslim ntimi nyankopon di okay ya ba twetwe nkomo me ne Malam Gonja Powers ye be kasa na mprempi no ye ka bebre ate bayi but enyomo omoye ene omutumi no ye bidi hu nkomo ne ahwe kwan ye be fa so a ye be boy ho ban afri beyi ho Malam Gonja Powers ye kan beyi ye de ade beyi tumi bia no odin okay beyi tumi bia no odin pa ye kasa beyi a ohun chechre doso okay so atase ye before omo ye tuntum no eni e kan say fitano fitani na omo di bo mo ho ban ba omo no mo nhada ye de endorse akribia na ile sadian ba tuntum na omo de omo senyo manko a so what masi omo na tuntum na omo asebi o ye mo akola ndende na say ode oba on say bia o sira akola na ya wono no oho akola na tumi akola o sorry obeda ni pekasisi okay o jini ni enyumunyam no etomo obi anasa o de sen ko o jikura won fanya hwe no asen keke se de bia akola ni sorry no dan no pa bia se bi o ni pa fon bien keke what you say o mo asen keke wow enti o ka say ye wo tuntum ne o fita no na fita no eye ade anasa o mo de ball mo busua ho ban no emprempi no beyi enti denti na o be ka say ye wo white and ye wo black at one time mechanics and say so I won say obi o no oji anasa obi e wo no e wo fie say bia mo sa tumini e wo mo fie ba o bo sorry am me say no me da be bomb me nwan me bosia na say me family no ho boy ento no oji sa tumini de tuno so e bo mo wan ba won say tuntum no ono say bi obi o kura no onibi o be ko ji because of person say nyomanti so I say o de say keke ono akoje okokoji na say o kwan fa so jibe yo kwan fa so jibe obi so o say bi wono mpe ba obi na di ma no onim say obi yi no e bedrum mre bi ansa no be say ampa me so say me before because e be manu nyoma nketinketin bi e be manu ye be yi akoncha ma no e wo kwan kakra say bi onim say ni na wo follow no obedrum mre bi no afi no so na boss okay and na okay menya be ye den na me hu say me ni be ye because yes be for den kai dura na jo omutu say wonya be yi a e be brum me bi as say so ko a wo me ni wo kasa no be do be bi out me say afidie me time aso o say me sorry because say be the mouth first na wonya dani be fo no ansa no omo church wa akwan chane awom no yesi ana say fasi yesi unni ba utumi say woni asasunsun bi ni wo kasa o mu say ko BBC ne ko BBC wo be follow sa omorusun kakra to be drum rebi wo out na out me say afidie me yank say me be fo because wo wonim say to me na fair I found to me say afidie me yank say me be fo so what must say okay to be do be be so am no be okay na ye ka say be yesu a de tate ne say obi o onfiri wo busuam no be ya onfiri wo busuam no ontimi nya wo ne krebe ne wo eno no say bi o say de o mu asante for di kan say ye kan say abo be ka wa ne fo wa ontumam sa wa before wo fi ne tumi ne wanu o densin de wa bonteno because ono de bia wo ho ono ankasa won ne mu dada ono bia wo ho ana osanem ni pa ban awo ye okay what I say ono won ne mu wa fto ko brem up to when no ento ono be say wa so easy man ono won ne mu ono won sorry ai bibia ba bontin de no e be din say bia obenya wo e say ontumi nya obenya wo
because ono who and they are akula we na ho say akula we better than adipa echina bi say ba minim kwan sam be fan me dey be there be fast ento no bet me akasa no obeko do fie no na na adwena fro so what I say bia won because na kupon na na mo tumi wono wana sa dey awrefim ede e hye omo ya me na ma ben fo tumi e no wasa mo awrefi say this so ka gota me kan na no say nipa bia awrefi ade okay nipa bia awrefi ade and the ade ada wo enti nyakopon boy no ba wono nyakopon no boy ebi ye kan say nipa be tumi no ano ode ankasa be tumi na no ode ankasa e no sa ade awrefi ka omo because one fa awrefi na kan omo a ade am be no say bi emba de papa entano we nisa wow I for we there a strange mama me amenti asem we da se na mka kire se bra Poleeno Multimedia ensem no ye bi bodom sko na yesu yenyamu nkyeremu ye nyina yesu ade o se beye ye tumi anya me de ebo mo a emu oduyi but de tate ne ze beye de tumi wo biase nyina no nisa ne kra be ne wo entro obi obeka sasa no oboa obi obeka se beye tumi se bia oboa because I want to make understand say nyagopon ene boy we asi ehu nyama nyina ebo we dwarfs ni jinni emutumi nyina no boy en sabo ni pakan ba ono nyagopon na ka sese mo yi mi nyagopon fruwa obi an tumi ngano wodin ene ebefo nyame kan we oka Quran kasam because we di ma ya prophet sallallahu alaihi wasallam di ba ya Quran kasam okay ena oka na say al hakum ayin what I say and that's more kind no so opese wunya hu bibia wo de bibia openo sabra nyakopon ho on betuma yi wa from because before etuma anu odi ankasa before hu no onu netumi anu odi since de wo wadwen eyo na se obi e wo beye a se de wo ka no obi wo beye a na se enye nyame tumi a beye no ebeye wa age se ono arefew sir ba won se bi wo mo amo tumi amutimi ji nipa efro before nsem so what must say and say nipa no so before we can say we be ye bi etinimu or be ye sunsun bi o okay nti de wo kan se meti ase ya ne say obi obeye ne de ne kokonfo bi ho say I mean on tutu ana say be ye achi obi konfo bi tutu sa na wo kire bibi sa won say bia be ye achi obi na konfo bi ho so won yi be say nipa no so ade ada wo be sa konfo na de ne ko say wo 2 minutes bia so be for abefo so be for 2 minutes bi won ho a obetuma yi nipa na fro ba sa woni bia ontimi eden ontimi nji ana won kura wo bi no say bi so otimi yi nipa no kura fro before be beduru fri no be beduru mre bi sa we 2 minutes be sa betina nipa no mo so what I say okay nti me bawo me pesa ahwefo ete de wo kana siye ye ka se akonfo a more times ne se be ya chi obi odi ne kokonfo ho ana se odi ne ko ni spiritual obi ho na wo tu be yi na ma no e na wo me ate ase se konfo etumi na omota yusu no ebi de na omu yusu no motia na yi no e wo form compared to be yi nti konfo a obetimi atu be yi e ye konfo no so sa wo be yi yes ade ada osa konfo on so be yi ni bi one be na agi sa to me be abefore 2 minutes edit no because of me one person find sa yare bisa okay so that's it because I also we fast motia na say gini ngwin abefore 2 minutes no odin since we 2 minutes no o de be ye ejuma no so on gi omode ni bi enfant na omo so that's it enti we no san we betme aye ejuma no by dream re bi so abesa 2 minutes o mesa ba yare na omode tun pan so na say ade amode tun pan so besa betina ni pan mu okay ba sa wudi nyakopon ene ejuma enu no wanu san na ebia ukoyesa we gin pan friwa enya kopon forever and ever yes emba bio ade ya usayen koso eso twa so what must ade wono no okay me ne Malam Gonja Powers na etwetwe enkomo we Poleeno Multimedia ye ka sunsun nsem pacho before I beto ha so no for aso ye like oh baby e be hu ne o number etudwane ento aso because obi wo hwe osisi an nkomo no aye ne de opese obenya na nko afre osisi an no wakasa fa number tudwa say bi mo hwe mi na some person mo frame ya mo hwe me number ni ba mesa ka mo maso ate mo hwe screen na no ase no obe ho se number no egugo so me number ni 0248 53 8601 me sabe susu bio me number ni 0248 53 8601 number ni
and this person frame as open teacher will be out of a number on the frame, who frame me and the open, we know Becca Sama, and as I will sap me, and as I chat me. So what as the open be out there can me any upon it pay, me yamo. Okay. Abusuan for Malam Gonja Powers and I know educate and come more Poleeno Multimedia studio. So bet me after Malam Gonja Powers 0248538601 0248538601 now on your more education come number no so screen no I say because ebia wo hwe ubenya nanka ma busa bibi ba me misa ma obetimi afro mo na wo busa wherever you are watching us from biano na wafre omo de ofro mo a ombefa and I was happy omo ombe reply o. So wo UK, so wo US, so wo Canada, so wo Italy, so wo Ghana, so wo Togo. Everywhere you are biano from nene omo entwetwe enkomo. Malam Gonja Powers. Enkomo ne ye me de but me pese me hu enyoma beye timi de omutumi no eye e wasase so. Say you abe for tumi na no odin say medical catcher. Omo de omutumi ni say. Omo be for no. Say bi obi wo ho a ya bu no ende omutumi hu ni future. Say ni pa we person dan de pakasi bi omutumi say no. Before ewo ho say bi obi wa we adwuma a opeska di man busia for the family no before to me hu say awe busia we asa omo ko munim omo ye de omo say bibia obi so say bi o abochire wakoye abochire for so many years ni ma ni nuanu ni papa no omo na mo boa no ma ni ko abochire say de bia omo pese omo brefi en be shape fi ba onya ko dro abochire we say before a omo tanachi no omo do omo say bibia na adwuna free fi on timi nya hwi ma omo say bi obi wo so obenya sika no ba on timi kai back to fee because my in sunsum na free Ghana nkura any ebusan mu ento no nkai se obia wo ho so what must say and obi so wo aboche for so many years ejuma obeye no obeye sa ba 50 cedis kura ka $50 kura ka some from ma on me from ma aya na nya three money ene ento odin ene to oni bi e o mu se wo ejuma ba ho ade a scan ye scan we don se scan ashi ba wo ejuma so se dey sefata obi so obe call one more call ni life ni na people na friends people no onye bi da nkrata no onye bi da obeka on sa obejuma sa obi so owu on mo before obe awadu meba so na need the people about fee we meba so na no fee so what I say because before na do check of passport no aba on na di ba obeba fee wow and also I would now ka say before need to me what do you say before need to so we mistake say before chiwa e betima juwa from nsem ba we mistake na so mo kunwa e wo sunsun mo wewu no bibia no ya obebeyi e duro bia no obium we mistake na so mo kunwa mo kun sunsun mo wewu no obia no obetima ya bibia ma wo entiment na won ka so betwen ama wewu ansa na ya juwa from nsem ende oboa na che say benfo no onya ekunwa tumi bia ni asase se betima bia ni asase obetima juwa from wewu no entiment dawo and announcement now mamu kun wi ansa no ka say bia o ba o da bi bo ho ansa no mekun o chiwa betime juwa from ba o kun sunsun wewu no nti mrebe na asa kwan be so na be hu say be o hwe wo abra bo ma timi say be yi how so oda o be hu because betime ada no want to die say bia o no ba be ahia asawa ba no so sora ontimi hu ni pakura wo ye ontimi ka cheche say don't ontimi ye hwe nese obe sonda ye no hu say no be bi da but unhu oba akro enim ontimi nche say don't ye ka say cheche say don't ontimi ene say bi usu wo a sora wo ye ka say wo ejuma wa ye ka say wa ye fiti ejuma wo ko fita no wa ko to ebi mu ho ama wo mama fo so be to echi ba wa ye won hwe ba wo firi on mu a wo nkola mo ba wo echi no omo anya ho so what I say omo obi anyiska wasa ko different ejuma eno so sa nkola omo beto omo so man is duma e so wan won say bibi da we bibi do echi na say wo ye hwe a enkoso bibi obi anyi ba omo beto no omo de omo yi a be na de kwanya bia mo enti sorry na bo ho men down ka say bia me de yankopon na ka say sorry na bo ho no so de on bo enti na won sa nti yese o twin bibi wo soro na se emma na che se bibi ekitem nti wherever you are bia na se na medical aka no Gonja Powers na ene no enwetwen komo se omo de nyame tumi na eye adwuma nti se be yi how ne de ade a omo ebetimi asolve amawa ensa nkonsa mabiem na asema okan a me hu dwiri mi ne se be yi echewa omo betimi ajew beye eyese wo ha wo se bi o se wo adwuma na ya ombetimi aje na se beye ekun a obia tumi bia ni we asase so a ebetimi amo ababa na chese yekun a oye den a obewu nti entena ho na enwu ansa na wafre omo nti se na wo hwe wabrabo mo se se wabrabo na wo hwe nyoma o fema na se wo hwe na se nyoma bi nkoya
free number no say dem de ma ono na ene omo enkasa number no so e wo screen no so nti obetimi afre na one omo atwetwen enkomo 0248538601 0248538601 na one omo atwetwen enkomo Nana Gonja Powers ye na yakọ o final words ade be ma hwefo ne obi biara wo hwe me tu Ghana for ina me tu omo inefu okay futu me tu amamu ani say bio me bia US na drone there say so wa out now no ma wani bia weni se nyansa kakra o be brena bet na TV so ana say ye kan say social media obia sorry also we mala ena am say the particular dos ntia ma yenche de nkra papa obia sorry also we mala obia sorry also o tumi o be boni pa meant now mo bin kasa for 15 million bra na be ma 1 billion also we nipa dream ansa na why side man enye no kre skedro do sama Ghana say obia sorry also we mala obia sorry also we confo obia sorry obia say otumi o amon for the bo amon for keke meant now my yembu ansa na waka say oh mimi ko dabi me yes I mistake no skedro skedro wo ho ankasa enka no skedro asemo a so what is skedro asemo a wo out now kura say bi wo a we pin kura bes wo yembe show be sorry for but say no say e wiase na same ti obia sorry also skedro ntama e di bo amon for keke me asem we mimi kan bebre wo de wo peskedro a ye wo hujuma na bobo ho wo ko bibia e sefata no wan wo be hu sam passe e ne sefata sam ye de menko okay asem a me ka che Ghana fo ina no me nka bebre de wo bia no person ka bibia wo de frɛ na busami asem ne bebre me tumi kan o TV so me tumi kan o we ye kan say FDW so we asem ti me tumi gina wa mama say ya nka bibia te wo de be hu mi ana say frɛ me ana say chat me na me no kasa one on one Poleeno awon sama fo bebre na ba maso obia di ni suba obia obeba bia ose wakwasi sama fo bebre na si abo mo ya di amanfo sika di amanfo cars ya amanfo fee so still mo nya di amanfo peno ni na kwasi 0.00 we ejuma na se di omo okro masa ahwere o masa ahwere bia o yas no ma ahwere bia o peno ade amokro ma ahye so what I say ena Poleeno wu nipa no so wu tu hwe wu ye kan say wa na moto no wo hwe ne hu ye men ko be bia se bi ebebo ntu wo wi ase na dream papa dwemu ankasa nsa na wakọ bibia obekọ so what I say nsem we mimi hye dan kan bebre ade a mekan no medical ni ai ka check na phone phone number na say tudwa na ye nko ye ni na ahefo entimi emfrel tembia number ni 0248 538601 0248 538601 number nani wo pesa oni me ndim komo bia no o de from number no me da mo ina ase obi a ohwem bia me da na ase nyankopon pe mi enda wo ho mi e wo afidie mi nyankopon pe wo hawo anasa wo brani na esu atwa me ntimi nka se me na meye ba bibia wo bia fa nyankopon hye ase se de medika kyerem se bibia nyankopon ne ntimo mo hamu obi a wo ho bia wo de nyadidi kakra wo de se bi wo se ya dada wan se ya wo de fa didi kakra na phone number na me no nkasa wo pese on frame kura video wo de frame no be kasa se de bia wo so be hu nipa woni ni kasa de wo bia wo so nyankopon pe wa kuma beto yi de me ka che Ghana for nani. All right, Malam Gonja Powers ene den na no disem no atudwa no se ne mekdi kan kan baby a wo bia no se open chiremu a obetimi afre no obetimi so afre no video call se ne o ka no se ne be a obehu se an ampa ono ena one no etwetwe nkomo no wa kan se bebre wo tu ye fo so bebre se schedule no enka ne ye ti a ne ye ma hye ba se no ene nkra no kra ti a no mo pre akọ baby a schedule no na nka o makoye o mo dru but osi enwe hu bebre se o kita 15 million obi se fa beje 1 billion dwen ho enko nem nko hye wa japade na emesu engu o mo so nti dwen ho ansa na waye atu anamo bi aha ena ye de interview we besi da sene no ye besa ne o mbehia na ya twetwe nkomo afa different topic ho na ye bie wiase ani wati ase medine Armstrong Poleeno ade subscribe channel no neko Instagram Poleeno_com nana mu social media. Yeah, need social media. Okay. Omuni social media na oma be send no friend request be anti from 0248 538601.